Sengkon di kayak gini cong. Cuk tamam rea. Tak cocok cuk kalau pun kamu dengan Maksud tuh pak, lek tamam orangnya bagus, tingkahnya sopan. Menurut kau le, alek nikah, untung andik lagi pada nalek tamam. Pak, kau lemang kata dulu ki. iya Wing. Saya ngati-ngati jalan. Jangan lupa ya, amit kalagena. Thank you, Pak. Kak, Oh iya, apa Lek? kok mengkata ngajar lu ya kak? Oh iya Lek, bila marah langsung mulai ya. Iya. Tina Lek, tak usah Lek, tanang getuk ya, kesak lah mangkat. Oh iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, enggak ngerti dong. Tapi, kok tak kau yakin? Takut pas budaya laju naro. Insya Allah punten pak. Kau lah ngoning kali tamam. Orang nggak tak kira andik tingkah seni benih dan. Ya tanding laju jauh bertaji saja. Bola nak kalau manusia itu ada tak temu. Apa nak boleh orang jauh? Engkau jadi ngana tak neser kali. Tak kira narema tamam. Apa yuk lalaki dia nak bunyak. Mbak nama tajuk dia kak. Mata neng kamar poi. Mula mari lalakonna. Kok rasa tak nyaman berdina Lek? Tak nyaman arah apa kak? Apa engkau andik salah kak buat nah? Ini urusan jeri aja Lek. Benar andik salah apa-apa aja kan kok. Lah, terus tak nyaman ke siapa buat nah? Engkau tak nyaman ke apa Idina? Apa corak tak seneng kan kok? Sia cek pas ngucap ngaji dia kak. Apa ria beni tak seneng. Sangguna buat naria puto pektok angku terbiasa kakak bodoh ni dia. Ya marah lah kok dak berak Lek. Benar kan libur tak andik bagian ngajar. Iya tapi cek nginep ya. Ya arah apa? Kan benar libur kia. Marah raja pas ngajari ya Lek. Lambak benar kana cenci kan kui norok ke Roma. Napala lupa ke cenci na benar lambak roh. Kak, aing kok beni lupa kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bak naman. Marah-marah tunjuk dia nak.
Kata Mam bode gimana? Ada enjak, bede rumah nabi ni temor. Mun dulu mana bede. Iya mun buat na bede parlo telepon namun kok. Di nama mak dena. Hingkel man, gak usah telepon. Tak usah parlon kan. Kengkun kerong ko labit tak ketemu pun kata Mam. Oh iya. Ya nang kok bede parlo apa? Di na bumbulin nak dulu katoran bede kok. Iya tapi tak ada kok tandik guk gangku jak. Pipik nan terlalabat. Tak ada tu. Oh iya. Benar, lulus tak sekolah lagi. Ginten gimana? Kelas berapa lah buat nak ya? Mungkin kelas telok bon. Oh iya. Parah berarti lulus lah. Mungkin. Wah, mungkin dulu. Kura gak tahu Mam kalau guna gak mah itu mah. Ruan ni di berat na masjid ni berat jalan. Oh, okay. Tapi kesiknya pergi. Iya kadang keluar desa kalian denak. Oh, okay. Bocor nih ya. Iya tapi tamam bini na tak pernah norok denak. Mulai katibian malolo. Boh, anak apa man? Tak bisa tak norok? Iya tak ibu gimana pak na. Cek ring bila denjo. La juru kaburu si mulia. Pernah kabareng keng tuh lala. Tak tahu. Aduh, gisara gelu kan kamu ndak cuburu na apa pas mulia. Napa nak kalau kau na bini nak tamam itu mah? Iya ngacor. Jangan kok tempo na barai soro denak. Apa cik dinda tak ero soro aku apa ya? Giong kulan bola na. Kir-pikir, tak ada cuba nari dan ngacor. Tak jariana. Engkau sudah tak hidup ke bini na tamam. Takut geluk ke pak na. Kau ada barang ya? Tanggi laku kak, mata ada berat detik lah mari duhur. Ya panas lah ya. Arapa mun dak berat setia kan pada koi. Parah benar jangan norok ah. Njak rah, kok dekik terus minggu karnaval polana. Jadi nah, engkau dak berat lo. Iya, cek lemah lenang, kok takut tedung ke TV-an. Iya, kau tenang. Cek lemah. Iya. Wala kayang lumaaf. Ntar ada boleh jadi pembak. Dua para sila ko do ngaron. Alako tak lago bi. Dua apa nang din. Itu boro ter. Berapa rai boro? Ibikal na pak, taruh aki cek belinan kanak gini. Paling gerong kapak ibu. Pak.
Oi, benar bini ni tak norok kan? Jak ada jak tak norok. Minggu karnaval jak na. Nginep kau kan jauh. Tak tahu jak mau temu deki pak. Ya tina. Tak akan apa nak. Jerombuk na tanah. Masalah. Tina buang bulun. Engkau lempo pak. Engkau laki kita ada tinggi kak. Ada je ke. Paling lagi nak buat nak orang ini berak. Apa cik dengan kok kelaknya rocak nginep ke kakak? Iya, coba telpon lah. Apa lek? Berdidim mak kita mulai. Bedai Roma. Engkau nginep ke dia. Mulai laku kerja dia. Jok mulai. Kan gue nak suruh cik nginep masuk kau gelak lah. Ai. Yang kau terong nginep ke dia. Apa rah? Yang kau ke TV ni kamar tako ah. Siah cek kamar. Duta ku aka apa rah? Kah. Jok pokoknya mulai cik nginep. Ya tina mulia lakuna. Jadi ya, minta pas amilera malolo kanaknya. Mulai ya. Engkau nginep ke nak lu. Laku mulia pas. Tina eleo-lea kinang kok. Patenang. Laku mulai lah. Saya enggak minta mulai. Ya mau tak mulai laku. Ya sudah malam lah. Abah, caca nangko lucu kamilera malolo kanaknya. Tahu rah. Ya njak laku mulia patenang. Ya tina bulu ya. Assalamualaikum. Halo, Kak. Abah, lu kok tamari leka caca lepate kebiasaan lah karo. Arah apa lek? Tamam nginep berak ya. Tahu. Mau mulai ke TV tamu. Mata bun bini na. Jak tak norok ngajar jak na. Laju ngajar malolo tarik parain. Sampai na lah abit kira kabin. Laju mulai ke TV terus dan nak. Ya nyaman orang ngajar lek. Tina. Kan nyaman oleh kenjaran. Katempeng marabu-abaan ya. Tamam riata masuk orang seontong. Andik bini ngajar. Siapa tahu. Meloki ya kenjaran. Biar laju katok rah. Mata bini lain berirah. Ya tetiring tua. Tanding laju marajarian je. Di bulan tak norok dan nak. Laju suruh bini lain. Jadi ya bini caca. Mun lah si kedua lah pada senang. Ya tina torok aki. Dugo lakuan ngubu bini ngak jiri. Siah.